باورم وێکم دۆشاندنە وێشان ئەمە دەست پێکرد بلا چەند تەماشەوانێمە لە مەزی دەبن ئەمێ دەست بەرنامە بکەن باش ماشە burada بخودی اینترنت چی؟ شوا؟ تدبیقی لبندا اینترنت جد لبندا برنامه دسکنی وسا چاوا ده برنامه دست بید که وسا کیم دبه هزای کیم دبه بله از من جرم کرم کن Vega rewşa tenduristê de çavet bi korona tu malbata xwe min pê neketibin hêvî dikim rewşa te korona çawe نخوش نکت aber پشت چند مهدی جم نخوش نکتن دای بابا من شخواه چند مه پیشان هده آشی چون خودان من جی حوتیه پیشان هده آشی دا نه هجملی مبچکی دیشه باش من jî bê nav heftekî li xwe da li te kosa pirsgirêk neketin هناك بعاجز دبن لي خيني ملئشان يتشتك بمن شي نبو erê ka eşeke biçûk dest pê dike tamam weke di deqa min li benda mêvanan bisekinin em ê piştî dest bi weşanê bikin باش çixwe hejmara mêvanan ji ber nepirsgirêk e bername li ser YouTubeê tê barkirin dikarin kesek û bixwazin dikarin piştî jî temaşe bikin ez jî karûbarê xwe amade bikim Pêrnest amadî بله از آماده من em dest pê bikin hewcanekê wextê xwe derbas bikin gelekî divalê nemînin êvar baş temaşevan nêja em bi bernameyek şanogerên me dîsa li hemberî we ne bi mêvanek nû vê hefteyê mêvaname birêz Pêrnest Delezî ye Pêrnest bi xêr hatî dîsa ناو خیلی دا بگلک سپاس zor spas evalo ev bername wek her car dîsa wê li ser YouTube'a şermola performans bê barkirin ji kerema xwe bişopînin biacibînin û şîrove bikin û me pevalê hogirê xwe bidin naskirin bernameyê me borî jî li ser YouTube'ê hatine weşandin hûn dikarin wa jî kesek hûn bixwazin yazdeh beş me kişandin ev bername dozemîn e hûn dikarin wa jî temaşe bikin destpêka bernamê de ez ê kurtejana mêvan bixwînim û piştî dest pirsên xwe bikim ger pirsên we jî hebin hûn dikarin ji me re binivîsin dema me hebe ez ê pirsê we jî ji mêvan bikim pêrnez bi destûrata kurtejana de bixwînim بله کرم Pêrnez Delezî di sala 1995 de hatiye dinê dema lîsa qedand 2012 de dest bi kursên şanûyê ya navenda çand û huner ya nûdayê kiriye piştî sê salan derbasî perwerdehiya akademîk bû di 2016 de perwerdehiya xwe qedand 2016 de şaredariya İpek Yolu navenda çand û huner a Berîvanê de dest bi mamostatiya dramayê kiriye di 2017 de piştî ji aliyê Qayyum ve ji kar hat avêtin bi hevalên xwe re di avakirina teatra Mencel de cê xwe girt lîstikek jinan bi navê Kozik tê de wek hem derhêner û hem jî lîstikvan jî cî girtiye
هم وەک رێڤەبر و هم وەک لیستیڤان خەباتێ خوا دەدۆمینێ هەیە نها خەباتێن کو تێدا جێگرتنە ڕاستیە ئەڤینێ ئازەفێرا کوش مالا دینان مەمەد ئەمین یاڵچنکەیە مالا اختیاران مەمەد ئەمین یاڵچنکەیە نامە مەتین ئەور داوەت سەدات بەرش مالا Bernarda Alba Garcia Federico Lorca Kozuk Adalet Ağaoğlu Zargot'un Zergot'una Çetozedo Hema Jin Elizabeth Daryofo di bername Margarita Peşkeşvan bikşine u bişine bername Zarok TV'de peşkeşvanî dike û bername YouTube'ya hinek henek de jî lîstikvanî dike bu kurtasî ev û tişkî kutlê zêde bikî heye ku me kêm gotibe Na wisa bû zêdetir xebatên min yê li ser şanoyê baş e ez de destpêkê de tekiliya mêvanên ya pişandîre çawa destpêkiriye ez wê dipirsim ez dixwazim vê jî te bipirsim tekiliya te pişandîre çawa destpêkir tekiliya min ya şanoya Kurdî an bi tevahî şanoyê bi tevahî şano piştre dikariya Kurdî jî bêje baş e biborin min çawa şano nas kir yani naskirina min bi şanoyê dema ez şeş ya da pênc ne heft salî bû ez hêne diçûm mektebê xwişka min 4 salan master ew diçû mektebê û di mekteban da dawiya salî wek mekteb hemû mektebê hemû zarokan dibinin ewkê festîvala zaroka şanoyê û ez ji li malê bûm dayika min got te jî gel xwişka xwe here hema ez dizîkî nav hevalên xwişka xwe wisa xwe weşart û ez bi wê re em çûne şanoyê lîstika ku yekê min wê derê temaşe kir bi navê şeker portekalû min xabin Tirkî bû wê derê naskirina min şanoyê dest pê kir û bi rastî jî min wê rojê min biryar da min gotî ez ê wê karî bikim yani nizanim ew dem yani lîstikek 20 deqe bû ez bawerim lê ew 20 deqe karim bêjim rêya jiyana min diyar kir yani ez karim wisa bêjim pişta ji xwe ez işte mezin bûm mekteban da hêdî dersên dramayê hebû alaqa min her tim polê de herî zêde alaqa min hebû bû dersên dramayê lîseyê heman wisa bû lîseyê ji xwe dema ez lîseyê bûm navenda çanda Nûdayê rast li navenda çanda Nûdayê hatim li wê derê min bir dest bi şanoya Kurdî kir wek kursiyer wisa karim bêjim baş e vêka tu ji bo rolê xwe çawa amade dikî yani dema yani tiştekî wisa ez bêjim diyar her xebatekî de her lîstikî de dikim nîne lê dema ez bu karakterekî anca bu tipekî dema xwe amade dikim müzik pir bandor dike yani dema ez müzik guhdar dikim benya enerjiya min bilind dibe û ez heqîqetan wisa karaktera xwe peyda dikim ez karakterê xwe diçim aliyekê têm tekiliyek derdixim yani bêjim yani tiştek sabit ku ez her rol her karakterî da dikim nîne lê bi tevahî karim bêjim müzik gelek alîkariya min dike baş e vêka di şanogeriyê de şanogeriya te de wek zehmetiyek mezin got li lê rast hatî heye yani bi rastî zehmetî dema em bêjin şanoya Kurdî de zêde ne lê belê yek ez karim bêjim ziman e ji ber ku dibe ku tu Kurdî nizanibe dibe ku tu piştre Kurdî hîn bibe yani zehmetiyên wisa henin
مخابن Mhm. يعني أنا تنشانوا كرددا هر خباتين كرددا Jibota أو ha jibota dibêjim. هجبو من Ha? جبو من أسبوعهم يا حري كو الزحمة دي تكشينم يانجي كماسيا دبينم أسبوعهم پرورده كسا ريكو بيك tam خورد يعني نظام تجار از پرورده تیر نبومه أنا از هرتم دبي از هیچ زیادتر من پرورده بدا هیچ زیادتر از بکبما أطوليان و هر وكده Hı. Rasta. Yani vega gelek listikvani me kurt yani yeko perverde ka usa mektebi ez bejim. Ne ditine? Le peşneriye kimse ya dikkarin şoğla vak her listika ke vak mektebek le binirin. Her listika ke usa şoğla şanogariya ana kezedir peş ve biçe. Varım. Vega de şanoya kurdi de hejmara listikvani jin vak perspektif mezin xuyadık. Yani ne zaman mesela nerinek ne baş yani ligor me bejin mesela ligor civak bejin nerinek ne baş ser listik panejin haya lejbota jivsa astengi derketin yani eğer derketimin teçaval berxwada teçaval tibser keti jiboy ve astengiya يعني هلبت مخابن دجباكا ومدى هنر زيادتر زيادة قدري نابينه یاکو هر زیاده جدی سا قدری دیمونه لگور من دیسا موزیکیه قدم موزیکیه evet جبکو چاندا ما دا چاندا kurda da müzik her زیادتر peşketiye ya her beşans bir yana şanoya yani netinijin dema merji karetki mukhabın seri da malbat pişe civak mukhabın بشكل وصا بينر وصا تشتكي بوش يعني وصا نيزك تبع هل بدما ويت دما جندك هيج زحمة ترى هيج دجوار ترى هل بد أجي راسلوان تشتان هاتم هم علي مالبطا هم علي در دراخوا نزانم لازبوارم رياكم رو يعني جبخارة پیدا بكي أول باور بكي يعني من خوا باور دكر من خيالين خوا باور دكر هيج از باور دكم خلاص بيه از باور من سنك تشتاكو ده هندري خوا ده يعني بوتنسيالا خوا باور بكي هر زحمتي هر أصلنجي جمرو دكاره درباز بكي سر بكي ده malbata xo çawa ikna kir والله malbata ikna nekir malbata ma edin mecbur ma kabul kir ikna nebun ben yazı ve kare bikim bedenk mam demek ki bedenk mam demek ki sanki az kat ve karinakim nezik man yani nezik bun yani sanki perinas kat şanona ke şano diyana da tüne yavsa tüne hesap dikirim yani belki zahmetiye koyu her zeder min keşa bu evji yani kare kediki yani beji edi ev az eve kare bikim o vaki ko ev kar ne kare yani edi itiraz jinakin ev jinakin vaki tüne de hasibine bçe pevaje gusa bu le ısrar pişi demek ki edim albat şey kabul dikin pir başa vega kesek ku dive rê de wisa dev yani nîvê rê de derse dev jê berdan gelek kes hene gelek jê kursiyer tên dixwazin divê rê de bimeşin lê piştê weka çawa bêjim weka pêşrojê de cê xwetê de nabînin dev jê diberdin yan jî zû dişkin pêşniyariyek ji bo min va kesan heye bêtir ji bo lîstikvanê jin yeko berdan çone yan jî aniha dixwazin bikin ek anha bixwazin bikin çêtir e ji xwe ku berdan çün yani yaz yani nizanim astengi her tim heye yani alim ali albati heye ali aboriye ali civaki ali siyasi heye mukabın her cüri heye yani işte ko her zede min motive dikir cirokamın bu herkese ki cirokek heye تقدر بده جيروكا خوا تجيروكا خوا جريزنا بيني از باورم تي بيجي ارمان جاخوا يعني
از ve işte باور نکم به کسان ikna kirin yani beli gerek mauste min alkariye min kirin gerek kesan bejin der desteme girtin yani az jibok az berim şano bikim le kes min ikna nekir jibok az şano bikim az جبو شان شو از اکناب من بخوا او انرژی ده هندری من ده yani جبو ve yani gene seri da ve bipirsin şu xwara ez vê karî çiqasî hez dikim çiqas dixwazim xeyalê min çinin ser vê karî ez bawerim ya ku jiyana mirov diyar dike ev e yani tu çiqas vê tiştê hez dikî dixwazî pir baş e hevî dikim enerjiya te kêm nebe ez vêga werim dema me vêga til çawa bêjim li ber çavanê jî hem di televizyonê de jî hem jî li ser înternetê saya bername Zarok TV yani ya ku ez dizanim bikişîne û bişîne û hinek henek wisa çawa bêjim ez vê gotina popüler jî hez nakim de lê dîsa bêjin yani li ber çavanê vêga vêga kesekî naskirî jî ev naskirin hîsek çawa ye çil te zêdekî ye di ji vê naskirinê hez dikî wisa ku mesela gel kolan dimeşî te bi tiriyê xwe nîşan din va filan kes e dixweşa te diç yani zêde tiştek wisa ne jiyame yani mesela dohna pêr me îstîqa tartûf çêkir organizasyonayê me çêkir şano bence işte em jî berpirsiyar bûn organizasyonî be em ber dersekîne falan temaşavan dema da hatin di sê temaşavan dema min dîtin gelekî kêfxweş gotan hûn xêr hatin ew jî got tu jî xêr hatî falan tekliye guza çêbû nizanim tabii tiştekî xweş e ne ku xirab e tesira ez bawerim internetê an jî televizyonê ez bawerim hêj zêde ye yani yani min bi hinek yan jî bikişîne bişîne dest bi vatan nekir şanoyê 2012 ve min dest pê kiriye tamam belki ev salên dawî asta profesyonel lê yani xebatê min zêdetir li ser şanoyê bû yani şanoa zîndî yani şanoa normal lê ev salekê hinek heye bu me ecêb de yani nizanim ez helbet bername wek hinek biçûk nabînim ek nabînim yani ez jî ji xwe cih digirim û xebatek gerek bi qîmet e lê xwezî şanoa Kurdî jî ew qas bal bikişanda yani jî bihata banasîn hatba temaşekirin biçek ev me acêb hat yani şanoyê zêdetir mixabin rêza film an jî bername nûsa zêdetir tên temaşekirin biçek me acêb hat yani sen sanki mivin bi hinek dest bi karê kiriye erê vêga ez werim çawa bêjim lîstikvanek ku tu rêyawê dimeşînê yan jî wisa bandor te kiriye heye rêyawê dimeşînê ne lê belê yan jî ku tu çi hez dikî wisa bêjim yani lîstikat Hamlet ya ku şanoa bajêra Amedê vêga wê şaredariyê bû dema ez şagird bûm xwendekar bûm nûdayê min temaşekir bû û min pir hez kiribû û zêdetir jî karaktera Ophelia ya ku Gülsever Medar dilêze xetin ez heyran mabûm yani hem ji xwe dengê wê pir xweş e müzisyenek serkeftiye lê ew aliyê müzîkal yani pir baş rûniştî bû lîstikê nizanim yani Ophelia tiştek cida bû min yani heqetin me hûzînê dijî min temaşekir carekê yani nizanim müzik bû min her tim zêde bala min dikişîne ez hêvî dikim ez jî bikaribûm pêşê rojê de projeyek wisa de cih bikirim ku müzik jî têde heye
tabii dengeme terina ki bu kası kesemeder. Eriç kası bu karbu. Yani çabuk istifak tera xwatişi enerji bawarım bir enerji de teri sıkıcı bu ki teri dengici bu ki ve gazvarım liser koma şanı kutte ya kutte de cidgire tiyatro mencel amiki ser mencelci çem pirzavkın ve garoşa tiyatro mencel çavaya çidike çinake Tiyatro mencel mukabına naha girtiye hı ve şanzde meha girtiye جبال باندemiye helbet. ere Ama hem dixwazin tadilatek bidin dest pê kirin cihê heye ji xwe 2017 me vekir bû vê rojê heta niha em hem lîstikê xwe dilêzin hem festîvalan her wekî din xebatên xwe atölyeyên xwe derdixin lê ew piştî salekî nîv mixabin tadilatek pêwîst e ji ber ku hin aliyê teknîkî kemasî me derketin em ji bo sezona nû em difikirin ku tadilatekî xilas bikin û dest bi xebatinên xwe dest bi sezonê bikin mixabin ew şanzde em bêjin panzde mehe girtiye lêbelê deynê wê kom dibûn wekî kira û fatura û her wekî din gel şano bajêra Amedê me organizasyonek piştgirî ji xwe bi lîstika tartûf me pêk anî bi bilêtan ya ku hatiye aliyê ekonomîk em ê deynên xwe bidin û wisa dest pê tadilata xwe bikin wisa başa vega çend cihê ku lê lîstin sahneya we çend kes dikarin bên ji bo temaşakirinê sed bîst dest em dikarin bêjin sed û bîst belî lîstikê ku festîvalê datin lîstin ji we hemû wir de datin nîşandan lîstik çawa biborin lîstikê ku festîvala ku we derdxist belî lîstikê ku ew jî cihê we datin temaşakirin erê heta niha me di festîval wê derê pêkanî û hemû lîstik ji wê derê hatin lîstin vêka ji bo sezona nû ji bo lîstikekê hûn tiştekî difikirin aniha sê lîstik henin lê ez nebêjim hêjî ji ber ku tam zelal nebûne em difikirin lêbelê tiştek wisa heye em vekirina mencelê heta niha her sal em lîstikekî jina derdixin em ê îsal jî destpêka sezonê an dawiya sezonê nizanim em ê dîsa lîstikekî jina derxin ene hewildanek me wisa heye ji xwe me sahneya xwe jî bi lîstikekî jina wekir mîhricana xwe jî wisa her sal wisa ya we gotiya şanoa Kurdî de jin kêmin yanî biçekî jî me xwest em bê ew kê bişkênin her sal em lîstikekî jina ew didin ku derxin pir baş e vêga hejmara lîstikvanî we çawa dibin kê zêdebûna wan û lîstikvana çawa hilbijêrin hevalê wê berîne yê ku ji nûdayê û ji berîvan bûne wisa navenda çanda berîvanê hevalê we hemû yekevin yê wisa ê wirin lîstikvanî nû çawa tevî dibin wek perwerdeyekê disîn li cem we aniha yê ku em bi hev re dixebitin ji xwe wekî we jî got navenda çanda berîvanê navenda çanda nûdayê û me kemî tevlî me bûn em ji bo lîstikîvanên nû yan jî dixwazin bi me re perwerdeyî bibînin em ji bo wan jî qursan vedikin piştî qursan hêdî em dixwazin tevlî lîstikên xwe bikin em dixwazin kadroya xwe fireh bikin hevalê lîstikvan tenê karê we şanoyan wek naberê kar dî dikin erê ya destpêkî heta niha wisa bû lê divê navbera ewkê pandemiyê mixabin di sê hevalên me mecbûr man ji me weqetiyan yan jî dibêjin ya geçîcî çûn ji xwe re kar dîtin heta ku ew rewş biçekî normal be hêvî dikim ev normal zû were lê ji ber ku ji ber pandemiyê gelek bêntengî bi her kesê re dişebû vêga biryara lîstikan gava ku lîstika ku hilbijêrin û birêrek
ون چاو بجم ون چاو لیسکی خود هل بجرن مثلا از چاو بجم تا گوتی زی ام هر سال لیسک جنا بله دردخن ناوی آنها ندیاره تتشکن گوتیه بله ون بريك تشاو لیسکی خود هل بجرن yani derhener teyit beze duhazım ve bu ara bilizim yani un gazine kandıkın un çaldıkın. بله بله هر دو جد بن يعني ام Hı دما hı. الاستيكي البجيرن ام شقا يعني دمين نورمال ده انها صالك نو Hı hı. نيفا Her eş koymuş. استنام He. بله دمين Bu نورمال deme normalim karım bakalım. دمين نورمال ده ام وكيكم ام شقا دين منجلي بدكن شقرا برنامه يقدر دخن و Hı hı. روجين خاندنامه تشيد بام لستيكا دخونن هلبت پیشنیار جدین ام جی مثلا وين او لیستیک خوشم بی بخونن او لیستیک لگور ما ام کارم بی بخونن و هر وها Hı لی hı. دلتر او جی هيا ام بيريج ام هل بيجرن لي بلي يا در هنر هر تم هيج بنجهنا اجبركو Hı hı. لیستیکی که هل بجیرجی در هنر بلکی نخوازه وی لیستیکی در هنر تیاوی بکه یعنی جی خدا نبینه یعنی چیکی Evet. پر نورماله Hı hı. زیادتر ام مثلا در هنرime yani در هنرame که به او yani az vê lîstikê dixwazim em dikarin vê lîstikê derxin em wê rêj em lîstikên xwe dihilbijêrin. Başım. Vega jbo peşeroje. Ez jbo peşe jbo teatra mencel bakıvım jbo teatra mencel jbo peşeroje çe amade kariyet ke vega. Şu Em tadilat da gotve tadilat kam tek jbo teknik eder bas mı? belli Je belli. je gayni teknik şu ka ali hüneri ve je listik ve jbo listikvaniye ve jbo kursan ve jbo Belli. festivale em dikarin ser bugüştü servam bakalım. شخوا پشت تعدیلات ما خلاص بو ما بکرنا منجل کر Hı hı. رودا امی وکی هر سال امی مهرجانا خو فستیوالا خو درخن Hı yani hı. لیستیکا جنا و لیستیکا گیشتی یان زاروکا مخابن لوانی Hı hı. شانوا زاروکان زیده نای تماشاکرین Hı او hı. جی پێدیویە و کێماسیە کمەیە ژی مەخابن Hı دوێم hı. وێ ئالیوە تەماشەبانی خۆشی بگەهێنن وەکیدن ئەم ئیساڵ ئەم هەول ددن کو قەدرۆخە فرەح بکن Hı وەک hı. ئالین کورس و ئاتۆلیان ئاتۆلیان کو ئەم Hı hı. قورسی ئەم بخوا ددن و وەکیدن ژی ئەم خوازن دەروە وەک ئاتۆلیە وەک وەرشۆپ حوتیەکی بلا بێ Hı hı. teoriyan ji pratik ferq nake em Hı hı. atölyek din dest pê kirin û wisa ew xwe fireh bikin qadroya xwe yanî piştî vê em dikarin bêjin piştî ku qadroya me biçek fireh bû em dikarin bêjin em ê vê lîstikê derxin vê lîstikê kîjan lîstikê derxin piştî ku ew bû xwendekarê me hatin astekê em dikarin bêjin bu Hı hı. xwendekaran taybetî lê mesela ya ku yekemîn em dixwazin bi xwendekaran re bikin ew e Hı şanwa ji xweberî em her sal dikin hı. û Evet. gelekî xweş derbas dibe ez bawerim li Wanê şanwa ji xweberî yekemîn me lîst her heftê wek Hı hı. سیانس me derxist û heqetan Evet. taybetî ji bo şanwa ji xweberî temaşevanên me hebûn ji ber ku interaktif bû û temaşevan jî tevlî dibû profesyoneltiyek nedixwast Hı yanî hı. te rehet be enerjiya te bilind be an jî çawa bêjim bi bixwastek be ji xwe temaşevan hin caran temaşevan ji me zêdetir dilîstin an jî diketin lîstikên ji Evet. xweberî Hı ya hı. yekemîn em ê yek bi kursiyan me ve bikin ew e Hı hı. Pır başım. Vega alakaya tamaşavan yani jbo wani çava bejim 10,000 û ne hebu barim 10,009 da jî tur herkes hatım wani kadlıca az li bostanê çi yani navê Kurdiyaneke bu zindan Kurdiya çi li bostanê çi û li ya şana devletem bi lîstika reşa şevê hatibûn em jî hatibûn wêdî
الجاي كي تماشاوري ما تفجم بون اجبو كو فيستيفال جنام ماتبون برنامج اجبو جنابون قالك تشابجم وك الاستكفانك تشابجم هيز تماشاوانا نمسا هيز دال استكفانا فيغا جبو يعني تساكو من هيسكر او وين بدمي فيغا جبو علاقات تماشاوان جبو شانوا كردي لواني تشاوايا تيري ودكه تماشاوانی وانی پر باشن يعني تماشاوانك باش هي لواني نتني بشانو كردي يعني بقشتي بجبوغ شانو علاقاك هي يعني جبلي ماجي كوم هنن اورغانيزاسيون تي تشيكرن فيستيفال تي تشيكرن و علاقاك هي جبو شانو كردي از دكارم بيجم يعني شانو كردي شانو منجل دست بنكر وكي وجبو بيشيجي الاستكتاع شون تماشاوان هبون هريكون ام بيجن شانوا كولانا هبو يعني الكولانا شانو تحت ليستن دي دعوتان تحت ليستن لي بمنجلي شانوا منجل يكون درخست حوله يعني اجتماعي جارك يعني جسادي جارك بأورغانيزاسيون كي در استثناء ادي ام بخواد خواهش شانو دیکن ادی هر هفته داری برنامه هیا هر هفته داری شانو کردی هیا و تایبتشی ما تماشاوانی شانو کردی ام دکارم ما بچه که وسا دیار کر يعني او بیامن دستیفتیک شانو کردیه يعني نه شانو منجل شانو کردی ادي جبو شانو كردي ادي تماشاوان دين منجلد بين بهفتي دستيكه به انجي هوني مهرجاني بكومي بينن او دركت هوليواني برباشا بقى ازور برسا خوي داوين بشتا زي تماشاوان بقى برسا هبه زوجي بكم شتا خيالين برنازج بو بيشروج تشيش شانو ده يعني جد هنري ده شابج من ده تنشانو برزيدان انا هذا حمية بيش برنامج تيرنا كه يعني تايبتيش شانو ده ياكو از دخواز كلام مقدمه ما هي از دخواز موزيكال كده كده بجبركو بيعمل موزيكال يك ام بنويسه كيف سفارش dedim نتني موزيك الدانس بيعمل دشانوي دا يعني شانوي دبا أستكدن يعني هم دانس هم موزيك الاستكين مدى أو هر بيجي باش حتى كارانين وباندورا لسر تماشاوانا كيري قد gelek düzeyde bu. Ez dixwazim tiştekî wisa bikim xeyalê min e lê wekidin dema yani goya zarok me 6 salî bû min şano nas kir 7 sal bû min lê mixabin min şanoa Tirkî nas kir şanoyê yani مخابن حتى من نواندا چاندان ندای ناس کر من ندزانی شانو کردی هیا من هرتم من خواست اشانوی بکم لی يعني من تشتك شاو ناس كير به البته جي خيالي جو سابكم من قلت ازي شانو بكم و لي بش يعني بشتكو از بشكي وسام زنبوم من فكري يعني هرتم خيالي من ابو ازي شانو بكم لي مجبوري تركيا جبالكم شانو كردي قد ندتبو من شانو كرديشي هيا كردي شانو بكن من وين ندزاني و يعني أذكرم بيجم نواندا چاندان ندای بوم شانسه که پر مزن بکو از زمانی خو و خیالی خو بینم باهر لی مخابن لبر روشي لبر بواجه سياسي مخابن سازين ديسا سازين ما هنا ديسا كومين ما هنا ديسا خباتين پر بقيمتي درخستن لبلي هج زحمة ترى هج شرط ومرجن دجوار دا دخبتن يعني قيلت أصلا قالكي أوكي هيسان يعني تشتكوا دمام الزاروكاتين نديد بلا زاروكين نها ببينن يعني
من شانوا ترکی ناس کلی بله بلا نه زاروگین ما بلا اگر بخوازن شانوی بکن بلا Hı hı. شانوا کردی ناس بکن بلا دیار بلا آریه پرورده بلا Hı سازین hı. مهبن بلا یکو دخوازن شانوی بکن یکمن کرد هل بجیره بلا او شانوا کردی بس سازو دزگین شانوی کردی بن باورم خیالی من یکو پیشروجی دا یعنی از بکار بم وەک میراسێک یانژی دوێ میراسدا وەک گەورێک دانمجە هەکی ئەوە Hı hı. Pir başım. Biraz malat avaş bu beşler bunata ve pirsem qadiyan ger gotinek kutubxaze le bername zede bike kerem bike. gelek spas dikim sanki Musa mı gelek lez bez bersiz da sanki Na tane na na diye na şu pirsemin وكش مش خم برسي خو زيادة ذكرنا كان كي من ده فرستان زيادة ذكر يعني دما برنامج وكش شو بينج دقيقة شو بينج دقيقة ساعات تقريبا شكنا به قلتنا تا شابج بريك وبيك بو كرت بو شابج كرت كل ما نجيبه سافج مثلا بله تيرا خواه بو تيرا خواه فهم كرم بيامن كرت تقازي دما خو تشوفك كلامك يعني ذكرني ساعات يجد انت تشتكي از بشم تنه يعني شو برسنتاجي بخواش كونياكو او ناو برسي بدا برسكتي دركت falan filan yani ما اوكر خوش تر باز فاست مالتاوا انت ما شغال نرجع بك تستقوز دبين برسين واخويا ناكن بدسترو وزي برنامج بقرم مالا وافان شبكو ودما خب مره بارو بكر امي ببرنامج نو ديسا بمالك نوزل همبري وبنبيكا ميواني من ديار لا امي السر حسابي اخوي سوشيال ميديا ديسا امي وهايدار بكن حياه برنامج كدن بمن خير خوشي ده شباب مين خوش بيشانو نمينن biraz azıya başına bıgırım. Azıya başına bıgırım tepsakna. Tamam.